Vengkhan DC Conference Hall District Board sa Pvt.Ltd sang Havin Kolasib Republic Day sang Nisomni Pali mandan tur rel ani tlawh ngaya anin bula electric ban phoi tumte apui na lama pula chat puya ser chebuk pui ve ka cheng chu karen man wangin boral New Delhi sarkar lai pui dora Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Min Khan Union Home Minister Pu Amit Shah chu apisa muwa thilpoi mo sang te an soidun Clear to te chibai ule Noel Vanalwat pui kani CHANCHIN THAR ngai thlang Vengkhan Kolasib DC Conference Hall District Board sa Pvt.Ltd sang Havin Kolasib Republic Day sang ni somni pali mandan tur relani Sarkar Department sang official tele po sang IO te until Borsa Pvt.Ltd sa ka chuan kal khom te chu kumsang ni somni pali kumthar chibai bukin mani aizon na le na tho na chewa taimataka janla thar turina cha Kolasib Republic Day sang ni somni pali lomna tuang taka nei ani theinan Kolasib District chunga department sang te khotlang shwai tu te le po sang tho ho na le janrual na poimo don le ani atia department le po sang ten mani mo phurna thata kal hen chuak cheu turina ngen ani meeting hian Republic Day sang ni somni pali mandan tur chipchia taka duan ani Kolasib Republic Day robna hian District Board sap Pvt.Ltd sang chu khwalian tura beise ani alom na hun hi Kolasib Sports Stadium January ni somni paruk sang ni somni pali zirtop ni jingdar kwa buat sai tura ruwa manani Kolasib District chunga subdivision tina subdivisional officer tenen Republic Day hi lom tura ruwa man ani Republic Day lotling takalomani theinan mopurna sang in pe kani Kolasib lom na pui bera hian arm contingent first IR battalion walvum anam contingent parukle school contingent som pathum teltura beisen ni heiba ga hian munma cheidan turte tuile eng chungchang te parade contingent te inbuat saidan turte ven hin na chungchang te sumle pai mo ngai tua dan tur le thilpoi mo dang te soi hawarwa man ani tlawh ngaya anin bula electric ban phoi tumte apui na lama pula shal puya ser chebuk pui venga cheng chu karen man wangin boral voin chu hnua dar khat le achan vevel khan pula shat puya kumsom thum paruk son of Pu Lalduhoma ser chebuk puya cheng chu anin bol electric ban phoi tu na thokte puin thir ban hian electric shui asipala vandoi thak takin pula shat puya hi karen chuan manin rang taka ser Chief District Hospital panpui ngal ni ma se chunudar khatle achan ve khan boral ani pula shat pui hi book pui Presbyterian ko shana loi ni in voin lama Christian chalai pon hatlanga atela natlan chot lai lok lai an ina a ho chuan anin bola thir ban phoi tum a hna lo thok te chu mizo tlawh ngai na pui na lama he van duai na hi atok ta ani pula shat pui hi zanin hian arwang hi ser chi book puya an chen ina lumen ani anga naktuka William ani ang New Delhi sarkar lai pui dora kal Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Min Khan Union Home Minister Pu Amit Shah chu apisa muwa thilpoi mo sang te an soidun Amit Shah hian Myanmar ramaral mon ma chuan Myanmar refugee te thon hon tum lo ti ashil bok Inkawmna hian kumsang ni som pakwa Mizoram sarkarin household registration bill lo pass to India President in tun thlenga alapom lo chungchang an soiduna he bila siam that ngai omte chu an siam that fel hnua athara the lut le turin alo shilani Amit Shah hian India rama foreigner zong te fingerprint lak saka chinchia chu India sarkar policy ani thu soya tuna Myanmar ra tlan mek chungchang thuwa Myanmar ramaral mon ma lo chuan ra tlan te chu thon kir ani don lo ti Myanmar Mizoram mi puiten lo sha sak turina du ti soya Myanmar ra tlan te India sarkar na thon kir ngar tum lo thu Chief Minister hi alo shil bokani Union Home Minister in Myanmar ra tlante anramaral mon ma lo chuan thon kir an tum lo ti Chief Minister a shil hnu hian hemi chungchanga malak zui zel dan tur hi Chief Minister hian Union Home Secretary Pu Ajay Kumar Bhala soipui le ngalani Tukin Khan Sport and Youth Services changtu Minister Pula Hing lo mar chuan Aizo Smart City Limited sum manga zuang tuya indoor stadium sakme katlo Sport Minister chuan Mizoram na bika badminton hall khel na tur
hol khata kod ruk olai omna bwa sei chome kani chulo bom ti in infiam na mun ma te national le international standard size sangjela siam le duana poimo ti a hei hi DPR an siam lain ngai poimo atul hle ani ati Sport Minister hi Aizo Smart City Limited CEO Pu CHANCHIN THAR athopui de baka Mizoram Badminton Association shwai tu ten an choyo mani Zuang tuya indoor stadium hi Aizo Smart City Limited sum manga sakmek ni in badminton khel na turata na bot sai ni dona tundin muna na hi zazela somruk panga vel thozo to ani Mizoram Village Council le Local Council seat ruak no khatura by election hunatan tuntha January ni somthum ruat ani Aizo Serchip Champhai Mamit Kolasib le Khozol District Baka CADC le MADC hnua Village Council le Local Council seat ruak no khatura by election nei hun January ni somthumani thu hi State Election Commission chuan ni min khana puanga seat ruak chu tur candidate 10 January ni som thleng ming an pelu theyanga January ni som panga thleng in hnu do na hun hon ni in January ni som thuma in thana ni yanga atuk January ni som thum pakhada vote la te chiar ni do na ni by election nei na tur te hi Aizo district a VC parukale AMC Huamsung Local Council pahnia seat ruak no khana turte Serchip Khozol le Champhai district a VC pakhat veve Kolasib District le CADC a VC pathum veve le MADC Huamsung a VC pahni te ani Presbyterian Caution Pastor Penson Bible Society of India Mizoram hnua Chief ka Translator na chelmek tu Reverend Zhao Chuama kumsom sari paruk chuni zan khan Aizola Ebenezer damdoi ina athi Reverend Zhao Chuama hi heart attack wanga damdoi ina da lu ni in ni zandar so le min som mi vel khan athia a cheni inram hun veng chaka arwang hila kania voin khan William ani Chief Minister Pu Lalduhoma Reverend Zhao Chuama wi thu soin thudik chanmi ani ti in zoram siam thatura athathona satak le asul hnu te shat reng ani to angati Reverend Zhao Chuama High School lu turin kumsang khazakwa somruk pathum khan Aizo lapana Government Mizo High School a aluta kumsang khazakwa somruk panga thleng tluang taken he school a hian azira pol som azir kumsang khazakwa somruk paruka Mizoram ta na hun har satak rambuai lo thleng ta a sikul kai chunsom thei ani lak ani tak lo awangin heti hun laya anomna Kolasib pa ho in lo athau kum tluana kumsang khazakwa somruk pasari lo her chwa chuan jowai megalaya a sikul kai tuma CHANCHIN THAR ankal chu security force ten rin thel thil thuwa an mana awan duaina akal lakloa achuak le tamei lovin chuak le mai thei lovin tespur zela an thonani tespur zela hiang kumsang khazakwa somsari January thla khana chuaka hemikum hi Kolasib pa asura sa hnuaya nisale ruwa do daya lo thavin akum tluan le ani lekhazir lu chil le turin kumsang khazakwa somsari pakhat khan Aizo la pan le a Sinot High School a pol som zirin he sikula lu adil tum hian he sikula thok pukero se chuan chik takalo enin he naw hi chu alu pial dan le azia tang hian mi hlotling takala ni nge yang ti in atho puite alo shil hialani Sinot High School atang hian Assam Board of Secondary Education Gauhati hnuaya changin HSLC chu second division na pass ani metric pass nu hian kum khazir tir na athoka kum sang khazakwa somsari pathuma changa sang khazakwa somsari pasari chung Mizoram Home Guard hnuaya sarkar na athoka hetia ama inchoma sarkar na LDC thokchung hian pa chunga Memorial College evening shift a pre-university course azir chunzuma BA zir chunzom le in kumsang khazakwa somsari paruka BA chu distinction a passin Northeastern Hill University puma pahni na ani kumsang khazakwa somsari pariat atangin sang chuan high school a zirti tu na thoka headmaster hial ani mana mase he na hi kumruk zet atho hnuwa bansanin BD zir turin kumsang khazakwa somriat pathum khan Bangalore panta ani Puchwa Chuama hi high school ka line engineer ni tumin aril ro siama subject a po special mathematics alangata test for zel atan line dam taka achuak le ani chuan pathian thu zir turin thuthluk na siam ta thunga he athuthluk na hi atum angin
ati hlotling mai theilawa kum som panga zet aliam hnua ama po patling ru chang ani to hnu kum som thum pasari zeta upa ani kumin alen chuak thei sha mani kumsang khazakwa somriat pathuma changa kumsang khazakwa somriat pasari chungin United Theological College Bangalore BD azira atuma chiang boka patling thankin chungkwa mewa pathian thuzir tura thok thla anni boka azir puita chuan tluklo han tak anni BD orientation course azir lai hian pakhatna ai niama atul thangai lawani he college hian India mar chak atanga zir lai ti an lo endana niam deuh thin ti asiatin aril ruwa khoi zak maya India mar chak chanchuak tu ni tumin ril ruwa siama class azir tir tu ten zona an zo po achang zungzunga exama pakhatna ani zel mei boxia atum po hlotling tar hle reng ani thilmak tak mai chu Bible zirna atanga chongpoi mo pahni Hebrai le Greek chong te chu atui pui maya athiam zong tak ani tatlat mai chu ani BD zirlai Hebrai le Greek chonga subject khan tur zong chu thlangin ne takin kumsang khazakwa somret pasari khan BD chu first class farsa apasta ani puchaw chwa ma hian BD azir chung hian lom man a hui hnem hle a first prize som pathum le second prize patni adong ani hengba ka hian kumsang khazakwa somriat pariata Serampur convocation aizol vanapa hall neya senators prize for highest proficiency adong bok ani Valal ruata kumsom thum pali son of Arlazir Liana ex-minister Veng chu lir theya che suan awangin Pvt.Ltd thum le minute somni khana thi Thudon danin Valal ruat fela son of Arlazir Liana ex-minister hinimin sing khan chite veng le foglen inkara che swala hliam na tak atuara wangin damdo in panpui ngalani damdo inah hian min khan zai ngalani a adin hunin ma son hlei theilawa Pvt.Ltd khana hliam tuar lovin damdo inah hian thita ani Vawikhat Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Kolkata British Deputy High Commissioner in charge of East India Dr. Andrew Fleming chu a office sa tlawh Inkawmna hun thatak an nei Dr. Andrew Fleming hian Mizoram Chief Minister zinga British High Commissioner tlawh pasaber ani thulo shilin lom thua shila akai shuai sarkar kal zel na tura du sakna lanin an theina zona pianga an tho puidon ti alo shilani Chief Minister here British missionary chungchang le aladamte mingte soilangin anmani awang mizoten mason na nasatak kan mu thua shila lom thu asoyani Inkawmna hian refugee chungchang an soya theyang anga British High Commission lamin NGO kal tlanga apui china wangin Chief Minister hian lom thu shilbok bioethanol siamatur project chan ngal thwai dan tur te soin hydroelectric power le kongpui tha nei tura tho ho dan tur te Britain na Mizonars tamzok thon lu dan tur te Mizo thalai British Army lamat tamzo kan lu thei dan tur kong te po an soi dun bok until soi zong the zia ka da a bo zuyan rem ti ani Deputy High Commissioner hian hunrem chang masabira Mizorama ronzina tum thu Chief Minister hi ashilani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa the ni a clear tu te in zawain mang tha ule